condemn Amir. Sarkar dolap. Sarkar dolap. Sarkar dolap. Kinong yalam kahito hakakat santrik nailor kiladap na kajing bitar halor kajing bamsha akibor pulit iki balik sakhi ekador bar senrai wala kilayo ekapas naka Meghalaya Legislative Assembly kani kaseng po kajing lam presiden badon bok dakar habak lapoi hakajing kiang Malaysia Assembly kabadan Harilbong kila syaban no ki pulit bar ki bor penyak distrik badwar haba kila peni kipas banit singap ekador baru kim Melayu olat banit ekador bar uba don bok dakar uloong ba kajing bamsha banit sepok kiang dorbar wat haba kilayo ekapas kalong kajing nyauben kum kadak jong kajing syak khanglat kinong elam kahito kila law no ekasapti ke bagi phong bat peni no ekasapti ke bagi la phong na po ke batho ekajing tho persya ya ke sarkar jela Nila apply ke pas bandit sengap dia kata ke session Henry nila pau sang ni kala pau sai kebakan ke sarkar both ruling and opposition they are nonsense both they are corrupted. We need a new form of the government in our country and in our state itself nila iba kini kelun dak mau ngadang mut ke at least ke opposition kenyerap gitu kenyerap Henry ngimio Henry apply ke pas dipendi ba ke assembly ke dai ke jongki ni ke khubor ke kerwa bengi phai ki mentai bila khang ngi la sai pen khang la sisi pen khang si pet kai la dangi la banwan hadu hang ni la banwan na pe ngi wan krumi yang jongki si pembek be prepared and we are ready and we will show each of you Mr. ABC the real democracy misia me de ulun mi song tu mi song ski sa lon sa bed both the ruling and the opposition da memi kelapa mut mesti bahaba mi nana memiran kam memiran hak mon song hari bendri jungi justice for bachen number 1 give us IOA immediately keren ya IOA kepada ke dulir jong kajat bendri jungi ke bangila ayate sarkar India ke over ke age limit ke jong kena samlar ke bangi kam duk jam tak tahu kembansi bagi kila hapan perkat kila thai kamalai ke jongki dari pisia di ban perkat ha isu ki bangi la dei ban belangi la debris ngila de thai hapsia kempat penteri kamat kawairu kabardar isu ru pensa mentah bila hikai yangi pa ong ba ya jaga an pemilu saya pekai mentah pi ai ngi gitu sulayan kabardar coba ki badan license begitu kan pendon kap saya pekai kenyelek gumna license private license itu yo you need the law